abarugiro mu kigombe cya FDC bakazo mu cya NRM omuri Rukungiri hatine begitiro mu kigombe cyabo ecya Rukungiri Revival Development Organization obwa hati barugiro mu mbera batabukira ceeyamaani wabo orukumanywa kana Tukunda Patrick obinji barukumanya nkajeje ngo nabaryarya konka minisita w'ibyo kwerinda Jimwezi atayiro mu nshonga zabo hatakabireho kabikona Kajiro chiko rwanda na heritage yazo mu bakiyashoroza muri senta zigureka miliyoni 10 bachimu bakaba rutahimba ba heba kumaza abantu musubare esentezo akazigamba kaizaji abantu bagira mu ceeyamaani wabo Patrick na Tukunda kwiha azombwe bembeze nka ceeyamaani akagira umutuma gwangamba nyenka no kugumana buzabuza sente zabo twari 15 na shilingi bishop bali yabanyaje bakanyaga 20 tukwe nyaona bweni iteka kwa abantu bakaba batashimbe kuba miliyoni 17 because already akaba miliyoni 2 ezabezo cash kukira reported ni manyema twari 3 na kanana wangambe mtwari 10 ne mtwari 13 na kanana tukirikirizana twazo mu office ezashe yawo de mtwari 10 ojiyo ezo torazihiro Patrick na Tukunda uwo barukwetomwitara areberwe arukwehozaho waba urwo mu ntebe haraba turabenda mu rugo ngato ko rujumbura arahaba kweka kwiya ande ingwe komparete ejo nebyanje n'ugamba Minisita Jimwezi otayiro mu nshongezi ashabira abantu aba kureka kwebaganisa gwenda koza umbazi so hino uturiyo ababe gwenda kureba icya taragezereke kitereze gashakwa dana basibi